Ka North Liberty Higher Secondary School Juwai haga khatway trik nailar kala pelong ya ka jingalang le buram halor ki artli ki jingjob kharau jongka kata ka jingjob ya ka under 17 boys state Subroto Mukherjee Cup arjar arpsan bar ka jingyo ali yashim benta ki khna puli jongka haga jingle jurip dakan NE Sparks ya ka ISRO Bengaluru haga ni ka jingalang ka balalong ha auditorium jong school ha mukurdum layuran lang UMLA ka than bat chairman ka muda uma wailat miki shila kum ukongsan bat uma lamat o lalu honorary general secretary ka West China District Sports Association kum usumbut kongsan belasyak pun ku burom lang hakani kasmi namar ka jingshakri ka ba artful sansnem kum umach commissioner state level Subroto Mukherjee Cup bat ka jingpeteng jong u ban kinti yak sport hapo ka district ha ka jingkeren uma wailat miki shla ulaya roy ka jingla penyaha bat ya ringkat jong ka school ha ka liang ka puli puthi bat ha ki kam yelek kai bat pen story ki nong yelek kai ban don ya ka thong ban yo ya ka jingjob ha ki lumpung yelek kai Subroto ulo ong ru ba ka ni ka jingnok senyang kan yarap ha ka bayade ba ka jing pelut pensep jong ka school lada phimla ban job ya ka jingelek kai tu job ya ka donut ulo ong ya ka kinhun yelek kai ka North Liberty kalapun kutno ya ka jing up ba prasnam jongka ban yo ya ka buram dak ba penram no ya ka Nongjeri Presbyterian Secondary School da iwela not ha ka jingelek kai final ka balalong ha ka santrik naitung ha ka ba ka ni ka kol ka ba last bon shooting ula yo ban khurwit da ka khle kalapun skam ya ka jing job ka baning kong e jongka ha ka state level Subroto Mukherjee ba ban yo mi khmat shak Subroto Cup International Tournament ha Delhi ha ka ni ka sngi la le buram ru ya coach umadap montaryang AFC B diploma udame he kindia bat Joshua Potweng ki arngot ki AFC C license lambat ka manager jong ka kinhun kumju ka councilor Pretty Nola Talang ha ka ni ka sngi UMLA ka juwai ula IT ru ya ka song pisa ka ba shilak tingka kum ka jing a jing ithu halor ka ni ka jing job bat ban karshan ni ka jing lu jing sam ka North Liberty u principal jong school umabi Richard Yuria ulapan kan mau hakisnam ki ba menshwa la ai kerteng ki khna school ka North Liberty kum ki khnyang bam kon Henry haba kila sedang ban yele kai kila la ha ka ban le bha wat ha ka kam yele kai sport but job ha ka jing le kai badminton but ka football but ki wei ki jinga kom ula ai khublei ru ya DSO barim ubalong ru AFC Pro license coach uba Herring Shangplang ringkat ki coach jong u ki ba menta halor ka jing beten lenti bat kintiu ya ki sap ki phong ka jing job ya ka state level Subroto Cup klapun kutno ya ka jing thrang ka bla slamba ka bla kenjo shaka prasnam ban yo ra ya ka nam la do ban let na Jante Hills ya Delhi kalong ka buram na ka benta ka district baro ka wei menta usnam ngithmu ban yo ya ka buram uloong kani ka jingalang kala rakhe ru ya ka jing shim benta jong school ha ka program jong NE Sparks ka sin jam ba ya trelang da ka ISRO bat ki jilla ka than shatei la mingi kumta shibenta jong ka jingle jurip ya ka ISRO Bengaluru ha ka arpusaw hadu arpusantrik naitung baladam ki khna puli kila let jungo ru ya ka URSC ISTRAC but IDSN but ya kendu ru ya ki scientist ki blarang ba but yo jing tip ru ha ka baya de ba ki jingjil liu ki baya de but ki met beneng ki jing penya so ek satellite but halor ki space flight program jong ka India the big challenges tan kamu ong gektin if there is a will there is a way the Sir Richard really showed the will and today we are the champion of the state. Kublai Chibun, Marchad, Damini Wadet, Nasnya Kamadania, we Kublai, Kublai, First Division, Haka, SSLC, Untuk dua first Armut, Lemut ikena dengan school. Dami ni madep yo biang sia win kena dengan school haka win ke prestigious institute hapo kari India IIT ka Subroto kita nang dugu kan mo
tengah cita-cita ngasnya kamu ongon tu derengnya aku beli marcha. Henry Yulutio kibok kirpiano. Wa kani udang yai continue. Pada juri por e mensin we yudito di school. Kiwa kire cha chutomgi. U elat ya ikna yo yo ki u ye chin ta. Akwan kecing chutom u job tang me district. Tang me po district to usuk u yo e job. Aduh ke state level betan kakon ta. Tengah cimo gani ke kugo e kublai ya warok you bentalang on the field and off the field. Ki players, ki coaches, ki non-technical staff, but ka support yung ka school hi warok kubi. Diba nga man yo tu sni ke final wa baulai ka de em di mo di program nyo em tang man ka por oi update nga wo makro bo hey kamon mane entok so ong mi ni itu ko sulelang na ka de pular tu silak-silak ni dan ringan san kwa punwan ka men sim ka competitive spirit hapo ka district ko yong ni nanggon yo po ni nga naong kita embak me te tok nga lelak henry nga ong iki kani to is just a small investment nay benta for future ngasnya ko menon ni gesni ko yo yang benta lang bak ye kuble yo sa re chan e yang ngani ka opportunity ko pendebele mentu gesni ko wan go ngada de pularo o handover ya ka 1 lakh rupees ya ka North Liberty koman kam gunong job yung kanika under 17 Suberto Mukherjee Cup haka state level. Kamu ong marichat ni, you have that opportunity to write your name in golden letter hapo kacay tiyak mo. Diba? You will be the first one if you win. Kita kiwa nengkong do kiwa job na po karilong dyan tiyak ya Suberto Mukherjee Cup hapo leni. Katwan penmo gitu lada history mata ya club yang Stefan Louis. The North Liberty hak ide players kiwa rak kiwa job nengkong po karilong dyan. Tahawalay di ay mo. However, let be. You are not only playing for yourself. You are playing for each and every one of us in the state of Meghalaya. Tengah yulutiyo, ulay mahapi, ulay chutom di, but memang tertino. Ha kejinyalang yung usar, Richard, i-coaches, ka-support, ngam artatino, yoi, ya kejinjok. Pada jo ipor lek kamu penkenmu itu. At the same time, to hado next ni Meghalaya to defending champion yung Suberto. Diba? Last lek boy jo. Dan penyo the champion to dan Meghalaya itu ni. Yuluti wo defend di ia kini title hai tai apo dari. But ngai ku play yo sar chat. Kamu orang ni boundary school, jo yo ikut achievement tak. Tangragnya yo di group di principal di nohikai to importance ya di popular activities dan di sports. Mencuba sport policy. Memang policy ko biar ya di players dan ada yang represent di state ya. Pas yo arga kakinde di sports policy. Memang duhai deh. Dan ini bedet ko arja kausan pasi yang outstanding sports person direct recruitment policy. Hiki dia halor ini mentu dari players athlete ki wa min ni ma represent direct ya ke state yang ke national level direct manawan kita yo presota. Tentu kata dah kaisap marap kain marap or marap judol.
Pichwa kawan dam ke. Kawan dam di bayi kita ke society utin. Kawan ke support di. Ke prize money. Ko hardly chipau arpau ajar. ABP represent dia ke national level, tadi Asian Cup, Olympic, para Olympic. That means that if you thousand, let represent the Olympic gold medal, nyau thousand lah, di sorkan LIP. Thousand lah, Olympic. That represent the ya state tang national level. Sila thousand ajar di state, dari okey. Senyap kata dengan nama dia, rakai sak nama dia ya. Kita ke praktis, kita bertanding ke football, bertanding bola kelam. Ke football bertanding ke TVE, betul. One of the highest paid sports apa ke pertai kamu mana? Tak penting mana ada kelab nasnya bukan sin. Lepas hado ni ke sini. Nah kan mu mana poi ke World Cup dan League Qatar cibudi yang dah. Yo melek diri yang ibu. Untuk tang India le, melin Meghalaya. Yo melek diri yang ini yang apa? Tak wan tam dalam step man yo bi ni ko Meghalaya. So sanmut yo represent ya ke India ke World Cup. Tak wan ke Durham, Murapi, ya ke Yung, ya ke Chong, ya ke district ke state Indonesia. Dan itu adalah MP yang katakan opportunity dengan unity of break company untuk yang. Pada itu report, ngajuk kelam main ini penting. Jo oma, man lagi ni tak ni, ngale. Compare dengan polarized kurang. Man dapat di kena kat ni yang you note sang. You note sang di you chief minister di kamu ni. Dan report yang ini immense scheme. Wah orang tournament na moment scheme, wah cina wah video na moment scheme, wah unle takem di kami moment scheme ini gimana? Tak ni yang disortar, lebasnya tu yang minta, diorang bucong ini uman doktor, uman engineer. Kamu peridur di per ke sub per ke dalam dia. Bagaimana ikut dia yang mana cara tu, he value it. Oh value dia jadi tidak. एक scholarship dari MP Jakarta saja. Tapi aku bentuk usuk epi uman bagi di kustak uman top baik. MP Jakarta tadi. Karena dia dah ni kesortar. You ingat ni, lalu scheme. Tapi yes Meghalaya. Jadi you group active group you organize a football tournament apply. Lu apply ki yo sila kami tahu organize sports. Wa bi le awareness program apply. Wa bi wai ke cyber cafe apply yo. Wa bi wai exposure trip apply yo. Hello Meghalaya. Kat ni dia ada yo betul. Kat ni video popular tu. YouTubers kan. Kita nak nak hello Meghalaya tu cuma yang kelam dan kita nak kata kerek bangsa, nak kata kerek lahir serta sayau. Kan hari itu mau kata yang kai tam kanai kita memang kata tu ni, apa pertai tu, pan ni gidi kata higher speed tu YouTubers. Kita Mr. Beast dan Morok boleh ikuti. Lewat kami dua email real baik. Tuan di video, tuan bani, sub sarkar di sana jauh cikanai. Dan dia post artli cikanai, cuma aja, lately cikanai, kasan aja. Cina film, dan ke film policy. You start urway, you tem gitar, ini gitar, and ke Meghalaya grassroots music program. Dan you will be a giver, keren kamu makan. And the CM edit. And the skill Meghalaya, tercipun dia opportunity. Ngayu lagi do doyak ni, ngayu pun dia opportunity. Ini tidak tahu nak api lo, dia lang ini. Mau bersokai, engkau, jika kini dia opportunity untuk engkau, bukui.
Lepas kamu ingin expect untuk warok lagi. Man doktor man engineer. Bicara sabta kata kalian. Yuluti hamtam. Hidup di kena school dari school dengan hari hakam. Be have the guidance. You'll be one of the best. Bak nga aku boleh le. Ya mesti buang dia. Kamu ada UNB. The egi opportunity of life you at uli mikmat ulai cinta. Hado ISRO. So you can learn it from the best in the country. Yang wanra kita interest support. Iman sini yang di. Handre kata lah senyap CPU dan MCK Komunis dan pagi pun yang keluar paisar sarkar. Bon you kan kaitan. Bon you question kaitan. Tangan reki mem senyap di dewa lain tai itu di kena dua lain tai senyap han pia. Tak demikian. Berkait dengan sini. Great interest. Yo royak yo prechtom. Ngayu tiyo. Bakang orang ni, nagalian buyong na, siya ako meno, bernegasi yung yang bentalang hamtan lembaga ni financial assistance, kung nga o continue o manusnen, tambo iman siya yang school. Diba, warok di school memha yung principal kamari sakay. O damang ni silak na nakatabi kung lulu. Wait ni isarkaran pa, lebih Handrai gini di school one, siapa yang tak masuk ke journey dia. The financial challenges, wabun, kenayul ti lembah ini effort ibu kian dia. Siapa solve ko, nadong sedang tahan handrai percaya. Lepas untuk lupa lagi, ibu bijan lembah program itu percaya di support, awak di bentar. Tahan kata lah ngayon lembah ni small contribution dia nak. Uyarak pacibun, ya kan itu cost, ya kan itu jemut, utmu, obha, you not liberty. But hipok kita yang ni, wamanda koi kita, you let keep hard. But appealing players, please work hard, do well. If you can win the match, win the heart. Dalam ni job, dia kata itu orang melek job yang mesin yang baik. Kata itu orang kamu. Kamu mendingan arti no, dulu dia. Wah, kenal liberty wan rak. Kamu dah wan rak 6 kali pun dibentar. Hak sports le, hak diganti. Wan rak 6 dia mandi champion, ada ke national level. Ini school. Lalu istad itu ipuran iputi. Hado kita mesti leke. Wah ijing le, man ijing penyu ki omo. Man rai belum yang ke district dia ki. Kantor di state gor akui. Yulu dia kamu itu. Hado ri India kita tu raman ki school not berdi bopau ha dari yang ni. Ikriston yang sangat untuk itu mana jo yo di pos. Ijinglah mana ijing man ila orang on skim o kan ikna school lipa betul ini kena ila bol free man ketua school by one. Kini mesti betul macam tu school private school di mana ada ya ini ka bukui kena yo from the district. Kami ada sah ada orang siapa bui burung ni, bandra dengan ni kau besok mana lagi. Siapa burung ni ada wah lembah yang di man yo ni enlang seru gini kena bui tu wah yang haya kami lagi. Andai kami lagi buang kan boleh register di kat Banipur ke Sakti ko bui ngah man kau free football kama yang live house nentam nonyau hau ada apa. Dan ketika ni people ngah ni football. Dan ke di siapa ni kuila lengkap lokal yang ni. Udah sini kam berkira, waman plus di rumah ni hai pun ni kam. Wama wala o enlang bo lupa mendupat ha jadi ke school. Hadai iki kama wala ngan kho le di hai ilau
พี่ได้ยุ่ยมีกี่ปัดบิชาร์มีกี่ยุ่ยอะไรแต่ก้าวนี่แหละงานมันด้วยพอวันที่ผมยกทำบทเดี๋ยวที่เราเรียนไปเลยช่วยนั่นมาไว้ละโมโยว่าบุญมี development apa konstitusi yang dijual. Dan ibu bisa wa unity sa state kamu musal tu semua Mr. Mamui daw yo ay sa cabinet minister ta sam yo ti nak pun cocok ka konstitusi kayong nga yung kini tujuay ko daw po yo kay kanjo i-school yo na sa Malaysia. Malaysia tu ay porsan HPC ko ay por wa facilitate dia ki players for HPC. Hay terlalu Malaysia tu mo ba to lang ki won lu siya national level na mo ipichlat ka. Na so hay to ti you vote na ni. Kamu vote mo bang? Kamu vote mo na di ngaman much commissioner haslong time sin you know loti. Tanganian sa nga wo punyo itirong. Rồi nó gọi nam trên nhà, với lại trên trên nhà, hay chỗ một số phần lớn một tí, của mình có vi đó, của cái con ít số hay cái con của này, nó lo cái tệ cái popu cái sport, ngà cao bia cái cao sport, ngài rõ, để đua cho final của ski ngang từ sắp tiêu ông, để bọn mình xem được một nhiều cái, như vậy, để người ta đào sang qua final như thế, và hầm tu ski ngang cái coach dari club. Ang bahaw final lingar alawanan niya. Jika tu tengah ada tahu mah, wah ini orang kit ringse. Tapi kam, hari tu ayah school, kamu berarti ngada pensau pun kru, kan kata, dalam school kena angin, wirna dihekam bila